Naš gost je Mendo Hisa, novinar RTV Kosova. Gospodine Hisa, dobra večer. Nemile scene posljednjih dana na sjeveru Kosova, deseci ozlijeđenih. Kakva je sada situacija i tko je po vama odgovoran za ovu eskalaciju sukoba? Je li se to moglo spriječiti? Dobro večer iz Prištine. Pa znate šta, širenje ustavnog legitimiteta na celoj teritoriji nije stvar samo jedne vlade u ovom trenutku, Albina Kurti, nego to je stvar i opstanka Republike Kosovo, imajući u vidu da Srbija danonoćno radi protiv Kosova, predsjednik Vučić, pa pijuni u vidu ministra Vulina i Dačića danonoćno rade da bi poništili 17. februar 2008. kad je proglašena